A queen is royal, sophisticated, and holds herself with grace and class. Excuse me. Karanga mai ki a Maihi, rātou ko Ramon, ko Jay. He takatāpui e rata ana ki te ngahau me te whakaratarata. He kiri whanaunga I take a mai I tua whenua. Before our sexuality, we're Māori and we come from Panguru. I tupu mai a Maihi ki Panguru nei. Nā reira tau, pai ana ia ki kora. Mō āna whanaunga rānei, kua tere poko noa tua Ramon rawa ko Jay, kua taha atu ngā reke roa mō ngā kamuputu. A ngā whakatekai ngāna. I can see Panguru! Te whakahono, Oh, you come from good stock, girl. Don't I know it? he ngahau, Shall we party now? Yeah! he tuku raurau hoki ngā kaupapa. Ka ora tonu rātau I te korenga o te Facebook, Grindr, Flat White rānei, kia hiwa ki ngā kuini o Panguru. Pupū ana ngā kare aroto a Jay, e te kautau kua pahure te kete ai I tōna kuia. You made it home. Good to see you. Yo! Pupū ana ngā kare aroto a Ramon hoki, kua whae māramatanga o tōna whānau. What? He was deeply hurt when he found out. Tau pai te Māori, tau pai te noho, a te boss pig nei a Maihi. Kei te haora o te kiwi ngā kuini e aru poaka ana ki te taha o te karanga nei a Roscoe. Kei a Maihi ke ngā rawa mo te patu poaka, a e hi kaka ana ia ki te whakaatu atu. We pig hunting. Roscoe's shown us how it's done. I've never been pig hunting, nor has Jay. Maihi has. So we've come up here at the top of the maunga and to track through the bush to find us a big puaka. I don't know if my cousins have been pig hunting, but I know they're big animal activists, so they don't like to see animals hurt. I feel aroha for both of them because, yeah, I've seen them try to shear a sheep and one was shaking and the other one was crying. He wawata no ngā kuini nei ki te patu poaka mo te hākari a Pōpō. I te wā nei, I rapu mātou I tētahi poaka, no reira nā Roscoe I ko ia hoki te kaihautu o tēnei aru poaka. Rapu ana mātou ētahi tohu, pera I te ngaungau I te whenua, I te ngaungau I ngā mea, I ngā rākau, I ngā rākau iti, me I rā atu mea ngā tohu e pāna ki te aru poaka. Big pressure, a lot of things on our shoulders. We need to catch this pig or else we've got nothing. Ngā kāti, kua kitea te poaka. Kua wehi, he whaiwhai ia kei te haere. Kei raro a Ramon, rawa ko Jay e pūtū ana. He tuatahitanga tēnei mā raua. Kua patua te poaka o te pāmu e Maihi, kaua ka te tari ana o te ngahere, e ihihi ana ia ki te tutuki mō te whānau. Kei a Roscoe ngā tohu mō Maihi, he wehi noi ho no Ramon. It's something that you kind of need to experience to kind of comprehend. Something thrilling about it and utterly horrifying. But, and just that squeal, I'll never forget that squeal, it's quite intense. It kind of made me a bit sick, like I felt a bit yuck.
afterwards, but then I know that that's part of, you know, what we have to do to get what we need up here and in general in life. Need a beer after that, Mai? Just like that, huh? Just like that. Dinner served. It's quite intense. Quite. Tētahi wā aroha atu ki te puaka. Engari, ngohi anau, ko te puaka tēnei, te kai mō ngā tangata. O te iwi. That's been embedded in me since we were little, so killing stuff is a take, e hara he raru. Yeah, that's the first wild pig. Ka rea Jay e ratāna ki te patu puaka. Ka aroha e wā. No way could I have done that. I think for me it's just growing up here. Yeah, of course. Seeing it all the time. Of course. I don't see it very often. That's the thing. No, I thought they handled it pretty well. They're pretty unknown for them, and they hunted pretty well. Yeah. This modern world, we don't have to carry pigs out of the bush no more. So cool. Kua kite a Ramon, rawa ko Jay, I te tehe momo anō o Maihi. I did it! Not just the drag queen. Ia Maihi e hoki nei ki te marae ki te whakarite I te kai o te pō. Kei te whakarite ngā kuini, rātou ko te whānau I te poaka. Kua kore rawa tēnei mahi e tutuki e ngā kuini, mahi tuatahi, ho roia te poaka. You want me to do that for you? Make myself useful. Yep. Okay, cool. We're going to use this water to clean the pig that we caught. Well, I observed the catching of the pig, but I felt like I was part of it. We're just waiting for that water to heat up, soak it for a little while, and then the heel should come off. So it'll look like a dressed one from the butcher when it's finished. E marutuna ana a Jay I ngā pūkenga poro rākau a tōna whanaunga. Ka te atu tōna tahatāne. Kua eke te pāmahana pai o te wai, me horoia te poaka, anō nei he pepi. Me māhura katoa ngā huruhuru a te poaka kia pai ai te tunu. He rereke tēnei ki te māhuru huruhuru e mohio nei ngā kuini. Kei tuatu o te Brazilian tā te poaka nei. He wax, tere noa, ma Ramon. It's crazy to believe the process. Makes you appreciate your dinner, right? I suppose it's kind of the ultimate lesson. I mean, you look at these men going hard out, you know, they love it, but it's just part of who they are. Shit you take for granted when you grow up in the city, eh? I'm not just standing, observing. I did peel back some of the hair before. But after my 15th pull, I was like, look. Ia Ramon e whakatāna, tau pai ana a Jay ki tēnei mahi. But it was just nice hanging out with the boys and kind of, you know, getting to know my whānau up here. A lot of this stuff is done on a daily here. But yet, you know, I come from the city and then I'm coming here and to actually get in their hands-on experience. And it's kind of like an eye-opener. When I'm here, I don't feel like I want to run away. I'm more settled. E mā nuka ana te tihi o te whānau. That was beautiful. Thinking I'm vomiting in my mouth. Kei te ngana a Ramon ki te whakatau I tōna kai. Kei te keo ke ngā karu o Jay ki tōna. I think once it's on the spit and on the dinner plate, it'd be a different thing, you know. They'll probably appreciate it a lot more that what we have to do to get it onto the table. Beautiful. Let's do this. Thanks, whānau. Thank you, whānau. Tai hoa mai rā, ka whakatū makeover a Ramon. And she did everything that a man could do. And better. And big.
And better. He whakaritenga anō o Maihi mo muri mai I te I'm cabaret. turning this into a dating program now, finding my right husband. Aua ke te rā, kei te pāpara kauta a Maihi e tuki nē rāna. Kaua ko te tuki pātara. Ko te whāinga ia, ke whakacabaretia te pāpara kauta. Still gotta go get bloody seafood. Ko Maihi te kai hoahoa o te toko toru nei. Ko waiho māna te pāpara kauta e whakarākai. Yeah, so we're just making the pub look cool. A little bit pink because of our theme. Our theme is for breast cancer. So pink is the colour. E ko Rob tēnei, te whanaunga kaharawa o ngā kuini. Been decorating, you know, like Since this morning. yeah. What's your favourite colour, Rob? Mine, probably have to be black. Kei wai puna marae a Ramon e whakatika rautaki ana mo te kaupapa e tuana a popo. Ko te patipati ngā wahapapa o te hāpori, ngā whaia. Nā, mā te makeover nei, e kīnaki I tēnei rautaki ona. Well, welcome to Girls' Day Out. Today it is all about you, celebrating our beautiful wahine from Panguru, and it's so exciting to be able to pamper you. Ko Auntie Thelma te wahine ko eke wiwi I te kohinga kākahu nei. Nā, iaia e ngaro ana ki te tini kaka, ka whakawhitipiti kōrero ngā auntie. I shall review myself. I must say that she comes from a high-ranked chief from Panguru, Heremia Tewake, and our tupuna, which is Tewake. He pau matua marika a whina kupa ki roto o Panguru. Ko ia te tamāhine a Heremia, he tātāriki ia I tōna wā. I kakari ia I te taumata o te ao. I kakari mō ngā take Māori, take wahine hoki, ka hingana. He kai kā te tamāhine a whina, a hine puru ki te tuku kōrero mo tōna kōkara. You know what? Your tupuna, Dame Whina, was also a coach to a rugby team. I don't think I knew that. I don't think I knew that. She doesn't also, surprise me. And she also was a president of the North Auckland Rugby Union. Isn't that wonderful with Panguru? Yeah. And she was also the president of a federated farmers, and these were with Pākehā people. And she did everything that a man could do. And better. And big. And better. She would challenge any man. She was fierce. Oh, man. She was fierce. Yeah. We all are. Exactly. Panguru women are fearless. Oh, I love that. I'm going to get a T-shirt. Panguru women are fearless. Yes. Yes. Oh, I love that. Bada boom. Kua huri ngā kōrero I te patu nera, ki te patu Mr. Right. The thing is, though, he will get the best life ever, Mr. Right. Best life ever. I'm turning this into a dating program now, finding my right husband, finding a gay bride. Te irotu I te reo Māori, te aha ai I kārea au I hoki tētahi hoaranga tira ki te kāinga. Nā te mea he package ahau. Kai ahau tētahi whānau tino aroha ki tētahi atu, tētahi wāhi tino a tāhua, tētahi whānau whānui nunui rawa, aroha ki te iwi, aroha ki tētahi atu. Nō reira, koina te mea kārea au I hoki atu tētahi hoaranga tira ki te kāinga. Nā tēnā, you have to be the special one. If there's anyone out there, 021 082 9065. Kua mānu te makeover e Thelma, kia tumu mai te tai kuini. You are owning it. But I have something else to share with you. What you're in, it's yours. He Māori tau no Auntie Marietta, toko waru o na tuakana taina, kua wāiaia ki te mahi a te tangata. Takahia mai te ara namu ki tai kuini e mā.
O ia kai a koe e Jasper, kai whakarite āhua, kai pani kanohi hoki. As soon as you put it on, it was like a complete shift in you as a person, and you were just like, God damn, beautiful, she's ready. No te punaari ki ngā kuini, he mātanga, he huatau, he iho tau. Oh, you're hot. She look good. High five. She's beautiful. Yeah, and we decided... Ka mutu ko te kōkara me te tamāhine. How do you feel? Nice, thank you. Yeah, you look beautiful. Is this something you would you wear out to a special event? In fact, we need to see a runway. Oh, we so need to see a runway. You look amazing. I tuku a Jay I te karanga ki tōna whāia a Adelaide. He puku mahi nōna ki runga I te pāmu, nā reira, I whai whakaro a Jay kia pātu te ringa manaki. I've got some of these costumes, I'm like, no. But this one I want. Yeah. I might just do it. I'm a funny auntie, so you're supposed to be funny. But we'll just put Kua korera wā auntie e paku pātu ki te pani kanohi. Engari, ka whakapono ia ki ngā pūkenga a Ramon. You wait a minute. Your eyebrows up here. Hei kīnaki I te makeover nei, ka takahia te catwalk. Tūturu panguru, tūturu mana wahine. Hanging out with the aunties, it just lifted my soul. It was one of the best things, hands down, I did. That moment with those mana wahine, the woman that I look up to, that I love and adore, even more so now, it was cool. E whai ake nei, he kōtiti te haere o Ramon, rāua ko Jay. Because we actually might find some talent on the way too. Yeah, someone's keen. Hoki atu ki Panguru, he pō he noa ngā mahi poaka. Now, what do we do now? Yeah, walk away. Kua awa te arawa, a kei a Ramon te tihi kaupapa mā rāua ko Jay mo te hākari a te pōnei. So I'm going to go to Rawa Aye. drum up some interest for our big celebration tomorrow. Yes! So we're in Rawani. Yeah. We're going to hand out some flyers to some of the locals and hopefully get them to come to our show. Because we actually might find some talent on the way too. Yeah, someone's keen. Ma te tāne rawa te pū o te iho matua a ngā kuini nei. Nā, tika atu te whai a Jay. We've got a show at the Panguru Tavern if you want to come along. Love Drinks, fun, entertainment and laughs. Kia tupoto e If you hoa, want to come. kei Good moa night. ia te kiri Obviously, other whanaunga. people here and bring everyone over. Ahu pērā hoki ngā mata a Ramon. Hioi, kia upoko pakaru, upoko maro a Jay. Where are you from? Which area are you from? Oh, wow. Yeah, we're from over in Panguru. Yeah. No, all good, my bro. All good, thank you. Did you get a bit excited? No. Not your cup of tea? It's got a kid. What? Who cares? Oh, gosh. She's always like that. She thinks that I'm after everything, and it's just like, and it's like the one that's wearing everything. No, Come on. here's some flyers. Come to Panguru Tavern. Hi. Thank you to stop there, thank you. Ka arake ke a Ramon I te ātārangi a Jay, me te whai atu I tōna ake whai. How are you? You were beautiful, so I had to stop your car. So we've got a performance tomorrow night at Panguru Tavern. I'm not sure if you know, it's just over there. Yes, He and so whai we're ti ngā close to hia breast a Jay. cancer. Engari mo Ramon, So, he you know, whānui. whether your daughters or nieces or wife might benefit from that. Beautiful. I'm going to give you a couple more because you're a handsome man. Hea hatea hae ko kāra Thank you. whiua. Take care. Come if you can. It'll be fun. Beautiful. Thank you. You can go. Ki Panguru anō, kua puta te rongo mo te arunga poaka ki te hāpori. This was moi mahi mātou I tēnei. So we all done it. We all got to, we all played a role in catching the pig. The thing is, yeah, I had to do the gory stuff. I had to kill it.
put the knife in its throat. But yeah, so I'm really chuffed. And I'm really happy that my cousins got to see us do it. Tino rongono I tēnā pāmu kia mātou katoa nā te mea kia kai ai ngā tangata katoa o te kāinga. Ai tēnā kia mau ētahi o mātou whānau he mahi ana rātou I te pāmu. Nō reira, he tino rongono I tēnā kia mātou katoa o te kāinga. Miharo ana, hia kai ana hoki, he hīkaka no te whānau ki te āwhina atu. Yeah, get it out. Don't stand there and look at it. Chip. Now, what are you doing now? Maihi, come give us a hand. Ka puta te ihu e te uri o te taone, a Maihi. Not bad clean, eh? Not bad, old Jay and Ramon. Too much. Oh, wow. Ai, waiho I reira. Kua tau te taha ki te poaka. Kapi! Nā, he waha papā no ngā māma o te kauta, e ngaungau nei I te karanga o te taone. I had the whole pig on my shoulder and he's like, what do I do? I'm like, It's on your shoulder. It's too late now, bro. I'm like, put it through the leg. Well, I couldn't help him because I was stuck with the pig. Yeah, bub, you are. Grabbed the hook and put it In the bum. in the bum hole. Wrong hole, boy, wrong hole. Wrong hole. I pōhiritia te tokorua nei ki te kākara o te poaka e tunu ana. He whakataunga Māori mā rāua I muri I te toha pānui mo te cabaret a pōpō. I tere tīni kākahu a Jay, tahi ka tika atu ki te tari o te ora, ki te whakataka kai mo te hākari. I'm chopping it wrong already. Yes, already. Ko te momo a Jay, ko te tono atu ki te toa ki te hoko kai. You show me? Nā reira, he nui ngā akoranga o Sandra Rose, rau ko Nikita. Tā te mea, I puta te karanga ki te hāpori whānui, e pirangi ana Maihi kia ri te pai ngā huriropa e whā o te whare. No. So, Hana koutou, what are you up to? So we're going to pull the chicken apart, put the bones in there, cut the knees up, and... You sure it's a hey? Looks like a bit of a cat. Oh, it's a hey. Oh, okay. Better check it, girl. Better check it, girl. And salad. No, I'm going to prepare our dining room. Ka hoki ngā mahara I a rāua ko kiri e whakarite ana. We grew up quite close, so he just lives down the road, and we used to go and get him and come up to our place for birthdays, any occasion, we'd go to their house. We were the city kids, because we grew up, we were the walkers, eh? We were the walkers, as they called it. Ko mātou ngā walkers. Nā wai rā, ka huri te kaupapa kōrero ki te ngahau kā tū, ki te pāpara kauta a pōpō. Ki oku nei whakaro, e pai au ki te kite I ngā tangata, e kore hunuku ki ngā taone, I noho roto I tēnei rohe o Panguru. Kore rātou I haere ki ngā taone, tēnā pia I haere ki te harare, engari I te pō ke te haere mai, a tērā pō, ko toku whakaro ki te kite a rātou, o rātou ka ohorere wetahi, nā te mea ka kite, e kore rātou I kite wēnei mea ngā drag queens rā, ka ohorere tētahi, ka kata ana tētahi, engari he mea pai kia kite au I tērā, nā te mea I kite au I era momo mea katoa, ko putake au I te ao, ko kite hau e ngā momo mahi a Jay me Ramon me Maihi, kite hau era momo mahi. Nā ka kite hau ngā akoranga I kone, I kore kite I era momo, nā ka kite te ohorere tanga o te tangata I ora momo mahi. Ko te kaupapa nui o te hākari, ko te tākoha, he mea tuari I ngā hua o te arunga poaka tuatahi o ngā kuini. E toru rawa ngā pou o te hākari nei, ko te katakata, ko te whakawhanaungatanga, ko te hoki mahara hoki. Nā, he wai, he kinaki, he hiki te pō.
E whai ake nei, ko te rā whakamutunga o te hīkoi o ngā kuini, ka kukume i ngā pū manawa o te kura. Ka kumea ngā pū manawa e ngā pāpara. It was a bit of a shock to us for you to ask us to be here. Nā, ko te pō whakangaha. Can we party now? Yeah! He mea tautoko nā te maanga